Sayıları 2 ya da 3 olan Kobra helikopterleri Şamke ve Çemçu arasındaki bir arazide uçuş yapıyor. Görüntülerden anlaşıldığı kadarıyla helikopterlerin uçuşunu takip eden bir grup gerilla ise en uygun vuruş anını bekliyor. Ve işte o an. Şimdi de gerillalar düşen helikopterin enkazını yakından inceliyor. Tarih 23 Şubat Cumartesi. Yer Çemçu denilen bölgede yer alan Hore Köyü. Olaydan bir gün sonra açıklama yapan Genelkurmay, helikopterin bilinmeyen bir nedenle kırıma uğradığını ve teknisyenlerin enkaz üzerinde çalışma yaptığını açıklamıştı. Ama işte kırıma uğrayan helikopterin enkazı halen bölgede ve başında da teknisyenler değil gerillalar bulunuyor. لانی هێژاری مەلەکانی خستنە خوارەوەی هەلیکۆپتەری کۆبرای ئاسەشی تورک لە گوندی هۆرە بەدەستی گەریلاکانی هەتەگا گەیشتنە بەردەستی ناوەندی دەموبەستی ڕشتیلی بە دوای کەوتنە خوارەوەی کۆبراکەدا دەچن. ئەو کاتە ڕۆژ یەکشەممەیە ڕێکەوتی 23 مانگا جێگەش گوندی هۆرەی سەر بە چەمچۆیە. دوای ئەو ڕووداوە بە ڕۆژێک فەرمانداری گشتی ئاسەشی تورک لە لێدوانێکیدا ڕایگەیاند کە بەهۆیەکی نادیارەوە هەلیکۆپتەرێکیان شکاوە و گوایە تیمە تەکنیکیەکانیان هەوڵ دەدەن چاکی بکەنەوە. بەڵام فەرموون ئەو هەلیکۆپتەرەکەیە هیچ تیمێکی تەکنیکی بۆ چاکردنەوەی نابینرێ.